Hello mayam kamain tonari mayam koi sa tum nungairi mayam su nungairam gani hai na thazai ko mayam ngasidi keno ni khoi bem bori sabi gani ba ko bori sa gani cookies sa gani ko akhoi sanana cookies janingi hai ba bo aduduna bem na cookies sa raga pi gani and hayeng na ma ghee sem gani ko aingon da pina ba do bori sa pa su cookies sa pa su mayam da su dum share to ra ke khoi bem na kamaina sa ye do ai budi haite ko ado ai se video sunam hoge so that aina hayeng a chalaga saningasu dum keno ma video do jenga saba ngamna ba ko adagi haji singa tangai keno toge coffee am kak thak ke ko and mayam chtlmdaigi su oire e ko chatlani nimit ni matung dadi ado nung sunungai te chattoi se ko edi a chalaga di kamu chin basu haurani ai gi dum school su hangani dum busy life akamu back to normal ni do adu mayam de sa to but mayam da share to rake mayam tu makhata na yeng view ko and coffee su thai ko ai asaba thak pa hina de ba ai normally cha ti chung thak te ko ai poklak padagi ai na khangjerak padagi ai cha thaklak te ko cha sigi do na cha gi flavor ai khang de ko coffee sti no phado chahim da murak ka tha am gani ko do ai na tha asu ai ada dum cold coffee ai na tha eba ado asaba thak pa se why ba this was this ma pan system na moi minus chatling asidi -2 of 3 de labani adu na dum ing bado na coffee im thaksi haina tha ini ko the coffee ka ka se thak pa loraga di thabak shu haurani thabak haidi keno ma ki bem gi bori saba kor bado adu dum process to mayam da share to rake mamang so haije gre yem view ko mayam bori saba gi sing shem na lorde asina yenam akang mani agedi yenam fresh hari bop leire hing leire the gidi soda and jira ko mayam horen bori sabada hapkadaba maroi singdo magic slightly roast tawrani se leire jira mapun methi maru ke hai coriander seeds fadigom maru adai tej pata adai asomna sagalawai maku jaw tabido ado rang ting na thamambani se side ta leire masala do kena tawre kitang sahan ba lore hoji ase se grind tawrani jam kup na grind tawdoi nate kitang coarse grind ode ni hoji lake masala do khaina leire se marak se daina tej pata ha padu kitang pau bo jawi ado di dum lo thok rani se hari bob saina ma ka hapcha amani ka hapcha lo khara ma kup na toy khara ma pau dum chawn le se lo thok rani hai mix to na da ko boy hai na hoi mayam sing je hapke sing je mayam ni kharam na hap na de ai di sing se gi flavor do jam na pa mi de jana bori sabon tam da sing just mine fresh ka aga sagalawai tak pa matam da happy se masala tak ki grinder do ni even last time na ipai de pira puda sing jaw do na di haw be heli aisho sing jaw to buda so hawi ne but still sing jaw was na haw be heli flavorful oi bedo ko sing gi ma ki flavor ma dum lei dana se first batch oh helage matang kam ko na tak ke pura ma ko ha mayam sig bem grind to kidore ko grind to bulo raga ma ki consistency do ado utke mayam da okay se khai do ge se bowl se ta ore na siga loina masala ke ka toraga mix to do ni siga khai do iko har khara su tak ka da watli do haren muk masala ke ka hap matam do adu ge du gom phangna si mayam bem masala ke ka hap to re ko ai khali si su punna ga tawde mana si je ko na tawrage hai asi hana tawrani en hai ko asi hap te se baking soda kitang kani jam na te hing kitang hapani ko si su jam na te this is flavor gi kitang tani and hing ya na strong oi bezu manam do hina de just kitang khak oi betu na di hawi ko henjen na strong oi ra di mu masai gi ina takhiba masala do manin ga su koko ka pe mawanda kanam yeng bi train asidi be mem na maroi ki ka do roast to raga grind to budu ni ko koko sana la ani ngata kai ko gedi yena makang ba jadi yena mahing ba mem siga keno de hapoi ko thum hapoi ko ati ke shu hap ka do lagi ko maroi jira mapung je kitang hapke jira mapung khraga
ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯇꯣꯠꯂꯅꯤ ꯇꯣꯠꯄꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯇꯣꯠꯄ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯇꯣꯠꯄꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯦꯝꯅ ꯈꯔ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯣꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯖꯤꯠꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯣꯠꯀꯅꯤ ꯎꯠꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯚꯔꯐꯨꯜ ꯎꯠꯅ ꯐ꯭ꯂꯐꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯨꯛ ꯐꯪꯅꯔꯁꯤ ꯄꯤꯇ꯭ꯔꯨ ꯀꯞꯄꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯤꯇ꯭ꯔꯨ ꯃꯅꯥꯛ ꯆꯠꯂꯨꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯨ ꯁꯅꯥꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯨꯀꯨ ꯃꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯒ ꯎꯪꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯞꯄꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯒ ꯀꯨꯀꯨ Oh, nokthona amtang di baba. Ma ungna leire. Oh. Na mamna mo ba? Haji ta kapam mini. Samsi ubada mo kai me lang kare ni. Uma. Kakashana di lang ni. Ni. Ow. Koko se amna koro mali ka ma papaya male. Ay, my prima. Borigi mix to loire masala kai ka loina jinam kai ka hapna. Ado aina hawdu se air fryer dani oven da tawroi je oven da kan kana to dano ai tray da air fryer da na tawrani ado se air fryer gi tray ni ba ado net oina oi ado to na jarwa ina air fryer gi liner se baking paper do maina ni ado tharaga tawdoi ado bori gi se khudna tum akoina bora Saba do maina macha macha sumaina thamba jai shape to akoina pining bada piba jai do sumaina tawraga but ai ngasi akoi gi cake ki se lei adona kitang se na junction ga dra khan na se oina use tawrani but khudna tawba so kain kai de khudna sumaina shape sara ga Mayam be mem gi se khutna dum tawre ko cake ki shanaba gi kino do cake aidi mathak ta kai koi kon do adu duna nungai te to bo to ko duna dum khutna dum tawre Mayam asigi tray sim di hapna loire ko ati tray su mem hapani ado ati hapadi utla roi ke haren be mem na air fryer da hapchen bedo ati do mayam da share tawre ke mana ku koko kana kapi koko se ngatang na ke leiru ke tuna ati di video ka pungam maroi ko ati hapasing di Mayam aham bagi ta ki bagi batch tuna bori tray ahum tho eko asi sajik air fryer da hapchilani asi hapal waraga mu ko ama asi kesu kesu jawi ko tak na leire masala mix tawdri asi sana tawra loiraga du ki kire ma ki mu tawdoi ni yengsi ko siga hapchal le ko ai di ada tawra di air fryer di air fryer leite edum oven lo na tawgani be mengi oven se kitang bera mo kaya na hai bane ba ko dina du tawdre tray huma hap na lore da ke di ma na air fryer is ma so comfortable oi jabaga just ke dum tawre ko ma timer siga set tawrani kya minutes tawde no Jekiri 20 minutes ta thamge 20 minutes doga maramok ta check tawta ni giri kya degree actually thagre 180 degree ni 180 degree 20 minutes ki thamgani ko to marak ta dum check tawgani next 10 minutes ta check tawre okay phare ko na mo pangnarasi mayam se 10 minutes phare ko to manung do kamain tori budam tanjing si mayam bem kana ching thoi matak ta dry oire but se fajana oitri sat hoi ma kokani ko matak ke dry ore se ondho kadran traga dum makha da thangbo matak ta pukhalake do matak se makha da aine khali no ondho ka dry di side on bodo do ko no on ngani hujik on ma jara nap kani acha makha da lebe se heat fajana thangdo ne sorry mem se close sorry ko akamo ko na mo ut mane jinga si Dedi mathangi batch ki masala kai ka hape se mix tawraga asom gi sina mula aga lauthoga simu hapsin daini ko do kam phangner se mayam bori gi first batch ti saba loire ko do hayeng ha mu chai ko mathau tani moisture do kanghin bagi da makta natra di hayeng ai jum jobuda mane ke hai kokphai kum bakani ko tidala mathangi mo ko mo horani mathangi di utla roige mayam ngahak leraga bem cookies mu sani adu sab do mo mayam da share tawrage mayam magic almond cookies mu sarani ko sigi ingredients se siga leire butter se puno makti hap tene ko butter leire yerum leire ashina kaino ni moirani ko maira si buri diba se ko agi pulse ki diba ore idi almond leire dedi vanilla extract baking powder dedi full cream milk powder
sugar adugagi ground almond ko ground almond layer and asigi almond sina khai budu ting amaroi di dana tokshu do habaga kadang sugar raga oina hapani ko do haren shame atu sumayam dum utlake mayam bem butter hap kitore butter se unsalted butter ni ko 100 grams 100 gram hyre 75 gram hyre mayam sugar se su like 70-75 grams muko eramgani ko adudi ishada laire akoina kam sweetness pambado ko yam hena sweetness pamde ba ko aduna kitang lik na hape hojik chini ka butter ka hape ani se mix to doini ko ari beat to doini ado hand blender lai bada use to roge to whisker se use to roge ani se fajana mix to doini asagi butter ga chini ga to aina fajana whisk to re Masagi tawini, kaya cleaner siya muna tawila. Big vanilla essence kitang hake, extract hai tayo. Kitang hake. And then, yerum gi white to. Ini amaki yolk to lo to hai. White to, yerum ani gi white ni. Si hap, yerum jada mina diya si share keno ina hapa jay. Sangom chamos ahum mari ka hapata yani achi yerum hap ki batoka vanilla extract ka masagi jamno mun me thai chini ka butter ka do pasana mix tawre mayam ground almonds se si tengkat macha se asim sumuka si ngasai gi mixture du ka hapchal leko asimuka mo mix to doini mayam haji moida mo hap tore moida su tengot ama katang hap kani ko same quantity kenoga almond gi kenodo ground almond du ka same quantity da but moida se mtang nik thok kani ko baking powder chamos muk hap ani ko asu mayam na healthier version pa madi moida gi mohutta ata oina hap kani ko do but ata na how gadra how roidra yam adudi khang de ko moida na di how be heli sumba se later full cream milk powder se sangom powder se just taste to he na bagi tamakta chamos ahu muk hap kani ko so optional ni hap pe jai hap tre jai ko mayam haji kasi se mix to sel ni ko tak na mayam asi kupsal leko asi jik fresh to muk keno half an hour muk rest lo halani ko aduluraga muk makata na utlake yeng view mayam nga sai fresh ta hapchen gi bedo sigi keno tan Saba gi se ase pungkhai ma dikhra heli ko thamba se normally pungkhai ma ra kitai khen ba kai de ko pungkhai mu khra hele adu hajik Saba gi se mani ko yeng view do mayam se sina ngasai tan gi mix to bada na maki yerungi white tuna mix ta hapena yellow part tuna se glaze pi bagi ko adika gi di almond se tspaina matak mayam tan same base loire haji kino to hapchen grani ko fryer da doren hapchen ba loire ga pura pungloi loire ga mayam da utlakke mayam cookies Saba loire ko abedi bori na siga leire bori kathi muk leire adaidi ghee Saba gi su cream leire eko doren ghee Saba to su share to rakke mayam dum yeng view mayam bim bem ngasai gi cream do siga hapchali ko sigi pot siga mayam butter na su sem ba jai ko ma sana aha bade cream de gi butter olha laga butter de gi muk ma ghee sem doi ni ko mayam bem kana oat li ko ase se ka kwi oat na leiraga keno buttermilk ka butter ka separate or kani ko to buttermilk to mu log thok ko loira kani mana gas thang to sina ma'am mayam ngasai ki cream do ngasai digi otle ni ko nei raga buttermilk thok le ko mahi sina buttermilk ni asike ki mapang sina butter ni ko junga hak watli or khika da ba tu loira ga mu mayam makai processes utlake mayam da mayam mahi to lo thoe ko bitto balo apne klo to ot balo re ko to mahi to lo thoe mahi na sika lai re se kitang taste to ke na pura butter ki flavor ni but unsalted butter ki flavor ne haji se mai da thang laga ghee sem doi ni mayam butter se haji kano mai da thang kat le ko ghee sem bagi do butter se kai mai budi kandri ko haji to butter se melt ore isi mayam ure na asi melt ore ka kona tum ghee wala ni to harin loire ka mu mayam to share ta ura ke mayam ghee se sem ne loire ko haji se jalu ni na to ura ka chummani dibasi ka hapani ko
मैम से चालू नहीं तौर मैंने चुम्मी को से खितंग टेस्ट तौर पूरा मावादो पूरा फ्लेवर निको मावा निको से मैतेरोंदना खंगदे कयना हाइना बनो अखोय गांगना दी गित ही गाय लेको ताबती फजद्रे गित ही गाय बनो दो हाउदी am हावी को मैम जाम वाना घी सेमगा के है ngasai mogi cream do nei bado ko aduga mari khut ka chok thei du jam wa ngai khi se maga si ka thoi ka si budi pure ghee oire ko si ka tang ni tana mayam ai bu haijau hadi personally ai ghee sung sem oi lei bana phai ko kai hai matam su changba wa shu wa ba khut su chok tha ba ko aduga duk jam semuraga si ka tang thoi isini yamna kena to ko disappoint oi ko but how kani ko so ainu pabudi haraurani pure ghee jum de sembado pure e hena do aina de sembagi wadi leitre मैम अदु हारगा वीडियो से मतंग से लोशल लगे वीडियो से हजे पुंग अमा खरा हेले को अहिंगी हयंग एयुकी की फ्लाइट नी हयंग हंदोइनी हयंग 8:50 की फ्लाइट नी को तना 5:30 बोदी आई थोक तब यारोय अदुना हजी पैकिंग बुदी ऑलमोस्ट लोरे असी से त घी से ngaire को हाफ कदबा घी से बुदी पजन कनो तोरगा रैप तोरगा हाफ तद यारे को बिकॉज़ नत दे हयंग पोखारा का पोची मनुंग गेते यो शोकनी को अदुनी मैम वीडियो से पुनुंगाई बिरदी comment section da haibiramo nungai te haina and aibu no na jengbiriba ichinaus oi batar di ki channel se pu support to boina subscribe to biramo aibu hana de ki support to bire ichinaw mayam bu thank you so much aibu support to bibegi damakta mathangi video do mu phangnarasi mayam bye everyone nungai na layo mayam